wabanza ukatuganirizaho gatoya. uzuko bino bintu uri gukora bino nkuko mubibona twari turi muri shuti igiye kujya itambuka kuri Kigali Youth. Hagiye gucaho season nshyashya igiye kujya igaragara ya Manyanga. Twakegera Manyanga tukamubaza uko igiye kujya ibimeze. Manyanga bimeze bite? Wabanza ukatuganirizaho gatoya. uzuko bino bintu uri gukora bino bahita bakwirukana uri mu kazi uri nko kwa defo uba wataje ubwo bibaye ngombwa ko ibyo bintu bikora bagufunze. Twakundwa n'aba diaspora cyangwa abarundi. Se waba nkunda gute utasedi? usa nka Ruseye. Ubu nshyize muri kamera nkahita mpinduka nka Ruseye Sabagina. Ugatuma ari biza kumiga ngo natorotse mu unazamenyere nge dore mfite n'udwembe nagukeba. Kanukire papa wanjye. Kwa kabiri rero munsi wa nyuma mbaye kugaruka hano pona. Wabanza ukatuganirizaho gatoya. uzuko bino bintu uri gukora Unataka ule mtoto? Uko na pesa? Base Masai we. zino zote ni zaki. Uriya mukobwa akunda abantu basiramuye Masai. Abasiramuye. Urasiramuye. Bafite ufite igipipi ufite agapipi kanini. Boga ni mwenye zina nange ndarigura. Inde? Niba ari Messi. Wewe ndavuze nk'igihumbi no mukobwa yitwa. Nawe yaribwiye ntago ryibuka. Jackson no mukobwa yitwa ngiki? Nange ndamuzi. Tuziranye se. Ndabigura ko tamuzi. Wabigura ko ubigura iki? Witwa ngiki? Tukagomba tukakajya. Mwemurira ofure neza. Yo VIP guys, meze bite se? Meze neza. Another day kabisa. Sha abanyarwanda harya ngo turakundana. Byarutwa nkakundwa n'aba diaspora cyangwa abarundi. Se waba nkunda gute utarama subscribe ku kantu keza. Nta kintu iwama. N'abandi murazibahereza mukageraho mugahararukwa. Nimwongere kureba ibintu byabo. Usengeye muzandebara. Aha. Ciao ciao.